Kia ora, ko Parearau hau I o koutou. He kai o mapepa a Parearau, a I a rā, mane ki te hātarei, ka tukuna atu ia I te pepa ki ana tāngata. Before Covid-19, my sister used to come and help, but now she can't. Karehe he purangi tā ētai o ngā Pakeke. Nā reira, ko tōku mahi kia tuku I tā rātou pepa I a rā. Kia mōhio ai rātou ngā kōrero o te wā. As part of the Covid-19 personal protection equipment, Parearau is equipped with gloves. My nan gave me a mask too, so I'm extra safe. Kia kaua au e tuku I te māwiwi ki ngā Pakeke. During this Covid-19 lockdown period, essential workers will carry out essential roles to keep our country running. E ai ki a Parearau, Kaua e haere poka noa ki te toa, kaua e haere haere. Noho puku, noho ki te kāinga. Parearau Rogers-Brooking, mō te reo irirangi o Ngāti Porou.